amahoro y'Imana bane nawe aho uherereye hose. Iyo ubonye ku munsi nk'uyu nguyu nambaye bote nk'izi ngizi utekereza iki? Ushaka kwibaza byinshi cyane. Ntabwo nshaka kugutesha umutwe. Ndashaka kwereka ikigo cya Gasanze TVET School. Ikigo gifite ubumenyi bwinshi ku rubyiruko rwacu. Yaba ari urubyiruko rwa Islam n'abandi batari abayisilamu. Imirimo y'ubukorikori, yaba ari amashanyarazi, yaba ari ubukanishi, yaba ari ukubaza n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu byo babateganyirije byiza cyane harimo no kumenyi bw'idini n'indangagaciro zabwo, kwigisha abana bacu tawhid bakamenya Imana iyo ariyo, bakiga no kuri fiqh bakamenya amategeko y'Ubuyisilamu bwabo babarizwamo, bakiga ururimi rw'icyarabu bakabasha kugira indimi zitandukanye bavuga. Ndakwibutsa yuko kwikorera Ubuyisilamu burabidukangurira cyane. Reba intumwa y'Imana Daud wa'allamnahu san'ata labus. Uyu nguyu yakoreshaga amaboko ye mu gukora, akabasha kuba yafata ibyuma akabishongesha agakoramo ibindi bintu. Nimurebe intumwa y'Imana Nuh wasna'il fulka, yakoraga ubwato akaba yabubaza. Uwo ni intumwa y'Imana Nuh alayhi salatu wassalam. N'izindi ntumwa z'Imana zigiye zitandukanye. Waza ukareba n'intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuntu ar'aha ala qararita Makkah, aragira inama n'andi matungo atandukanye. Twaza tukareba mu bamenyi b'idini w'Islam nka Sheikh Al-Albani yakoraga amasaha, n'abandi beza batubanjirije kandi beza kuturusha mu gutinya Imana no mu gukora ibikorwa byiza barakoraga. Dukangurira abana bacu umurimo, bakore, bige, babashe kwitunga ku mirimo bakoresha amaboko yabo. Ibyo ni byo Uwisilamu dukangurira nyabo. Zana umwana wawe mu kigo nk'iki ngiki aze ashaka ubumenyi bumufitiye akamaro, yaba ari mu dini ye, yaba ari no kugira ngo ubuzima bwe bw'isi bugende neza. Ntucikanwe n'aya mahirwe. Ubaye ufite umwana wirirwa mu buriri mubwira avemo aze yiga ashakisha ubumenyi. Ni muri Musanze, ahangaha kitwa Gasanze. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.